ethi wena waphakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi Sigodlo bantu benkosi ijaji lelikhulu lenkantolo yakangwane ubaba etikhulu emabandla ekweluleka bafundisi tindvuna diphini landvunankulu tindvuna tembuso la wonke emabandla la khona silo sikhulu umlaka aqale ngokubonga inshumayelo nekuyala kwendlovukazi lengithandza ukuthi sonke sikuvisisile ukhulumile Mhlekazi angicabanga ukuthi ukhona lo dzinga kusummarize benkulumo yendlovukazi ngoba ivakele impela nje ngwenyama kube nginesikhathi ngabe ngidase ngichaze kumbe nemsholo abetayiva lenzaba yale perception yokuthi ungathi kuvakala ngathi emaSwati abulalana odwana so sikhulu akusiwe emaSwati labulalanako kubulawa bantu babulawa digebengu silo sikhulu akusiko ukuthi emaSwati ayalwa noma kumbe akhona lapha angakajabuli khona angisho ngekuphatheka kwabo kwetebu politiki libandlana nje lelincane mengameli Zuma lelithi awu le constitution lena thina sasingekho nayakhiwako ngako ke asikafanele ukuthi sibheke ukuthi singayilalela nathi sifuna ukuthi kwakhiwe yethu sesikhona uyatibuta ke ukuthi nakutawuthi kungakhula labo bantwana kwakhiwe lenye constitution bathi nabo bangakhula bafunze lokunye bese basayifuna kwakhiwe lenye nangabanifuni kukusho kukuva lesikushoko sitawubulala umuntu ngiyo ke mengameli Zuma lena lesiphethe la kangwane kepha ke angifuni ukubhombada ngayo kakhulu la enkonzweni yenkosi singaqoqela nje sesingaphandle sesikhuluma nangabe ingwenyama nganginika lelo thuba lokuthi mane ngikubona